It is a opese uhumu no prayer. Anade na wonfa play na wonso nkɔ hospital na wonso nkɔ. Ye ehu ne se ne yewura special prosecutor ye. Eye ade a entwaye ensem fata. Sebe yewura kanofurata onwane nkɔ baabiya. Na ma menkasi so dia nso se NPP party ene ye members. Ene obia na ɔwɔ aban mu bia no. Ye nwane emfiri atenten ne ho. Na emom se ye fa kwati kwan na ye de enimguase kwan bi, ɔyaw kwan bi na ye de pese egu obia ni mu ase. Sanse we de nka ye no ane se na me. Na wɔtwe mienu pɛ na obi twa kata afa wo so hwe nipa na wo. Anisha OSP ebe declare Ken Ofori Attah wanted that woman yimu. Ghana for be she woman place and see when he say Ofori Attah de nka ne hu ni asem. Eya amanosem ti ene ma ni ko wura mu ene obi etimi Canada ne. E de kire eye papa ne so ka se di wositi a won pe ne ho asem. Ensem bi beto odwa pa NPP fo antena so. Nana bi aba abonten. No beto bi amane OSP e kai wa ha. Too much feature so when it is somewhere banning one myself. Over subscribing or like a share video no idea mammy. No pop bell to say be upload be a toma. Open a be a tea and when you be a shame. Nana be about bonting, abe casana, cassa walk and see any ya. Pass OSP the sun sim we have a two bontis and say a brown book and Ofori Attah former finance minister. War baby 2 coin aqua US abroach memono. Or issue a letters about the special prosecutor and the chief of staff and Momudine when they say, Papa wa kwa jaya reshe ewa breach memu, and na what they call in emum, a bro ko drew on a OSP wobabontin, ebe can say, on me children sembumina or issue letter biom, as I did by Emma Hospital or Moshano Crano, and the letter by Eva Becan was Papa Panaha. Ano wa wajarishe nti omu nim yentia eye OSP asaya na adwene se obeba bonten abediclare wanted no mu de omu hu ye ti e declare obi wanted na chese nipa no wadwane afrinse bi se bi adenti ene te sa NPP for omu koy ana omu bai ensem we ena na bi edi tudwa Oye former finance minister we declare no wanted obi a odwane afiri atenten ho abusuafo yewura Ofori Attah busumi etwa mu ada na toso mienu na ofiri oman mu okọ osere kwan every chief of staff ye ma mefiri ma ho ebra yewura chief of staff ofra o we ba yewura Julius Debra e ba yi osa tro kata esa adema no say oh we free oman mu na say o hia bibi information bi san say ni dibra no wadi wa ban mu a obehia no ewo eye o provide kwan obefa so de be ma no ene abeso email ni ade nyane na address ni bia ne phone number ni nyama no eye na anu ye 24th ena special prosecutor auto ne krata se wo hia no na ne di komo na asembia beto oni ma oye mu hwehwemu ye ra Ken Ofori Attah lawyer for etrobre o se ewo mu otu kwan kra che kaka bisu mu ni enu otu kwan enti no ohwe na mpomudi na yaresa enti obo beba o si da bi onti ohwa se enti no omomfa ebre a beba emra omukan ya na afi hospital krampa yewura Ken Ofori Attah wo no omuto krata e de bre wo se aha no wo hwehwe na abehu no ha eni na enu ani nansa eni ehu se asrafo eni opani ba ko a e fre no japa edi ani mu a omakọ yewura Ken Ofori Attah fi akoye tutra se mabra emra bia ma ho kwan awurawura dan mu honom ensem fata yewura special prosecutor embeka asem yenti a wose wohwehwe yewura Ken Ofori Attah wo hu no na no na ya asefem san se yaka se obi dwane afiri mra wana se nipa no hwe ne kira kwan kra wo hu no wayira na chi yewura Ken Ofori Attah ekọ wasere kwan okoye wasa tro krata asere kwan ohonso ni na lawyer for di kwa edi nsawoso wasa kwa the hospital a okono kwa krata asa kwa koma last year ebra na special prosecutor ko ye we hwehwemu bas ho asem usu wo hia opani ba ko yewura Muhammad nua ba ko na ne di nkomo ofa plane eko UK ho enu ko di nkomo eti se opese ohumu no kra ana ade na wonfa plane na wonso nko hospital na wonso nko hwe ho no ne ehu ni se ne yewura special prosecutor ye no eye ade a entwaye ensem fata sebe yewura Ken Ofori Attah onwane nko baabia na ma menkasi so dia nso se NPP party ene ye members ene obi a na owa ban mu bia no yenwane emfiri atenten ne ho
na emom sa ye fa kwati kwan na ye de animguase kwan bi oyaw kwan bi na ye de pese egu obi animu ase sanse we de nka ye no ane se na me na watwe mienu pe na obi tro kata afa wo wi nipa na wo hu no eya asemo a asefem ebiem so wahia ye pani ba kwa ono so NPP Dr. Sheikh Mustafa Hamid ono so special prosecutor ebo ne din ka se o ono so under investigation enima bi akoso a yehwim Yero Mustafa Hamid ni san kankrata kra ebra a wo gina simpie so na ne sentrofo di nkomo a wo kan sa asem no kra no na onim ho hwe on kan bibia nche no onye bibia bato obo ne din enye saa na ye adwuma na e kam yakwa se bia wo pese obo ni pani din na wo di gu ne ho fia na se asa wo pese o kan se bi se wo hwe na wo hu na enye no kra the New Patriotic Party your members omo asom ewo aban etwa mu yen ye jimradi ye bumra yen nwane mfira tentene ne ho na emom se ye fa kwati kwan bi ne egu nipa ne mu ase ne ye kan sema enye no kredie ye ngintum se ye fa kwan bi so se ye pese ye de hunhuna bi eba obi akwan mu de ye ngintum da na emom no de we are ever ready ya ye krado se ye besom se ye ne aban juma ko bia o ye nhwemu bia no ye ne bedi juma ne to so mienu na no ye koda sori ye nso a opani Julius Debra se Ghana fo a ya fo mo adwuma e free afie atwa mu eye December 7th ni nyina ye yi omu nyina adi enti omo a omo police omo a omo ko immigration omo ko prisons omo ko fire service omo a omo ye nursing fo a doctor fo omo a ye fo omo civil service mu ene omu nyina na omo nya omo nkrata local government mu ene obia na omo nya omo nkrata eye December 7th no eko no de ye yi obia edi asemu atwetwe aso etiatia na so ye wura mahama sebe emra na do baaye wo so afena mu so aye se o ba bebo Ghana mra ho ban no wa hye mu kena wa ma se o ba betiatia Ghana mra so ye wura mahama emra do baaye ne bo sha wo hye Ghana fo ne se odi adwuma eba wanka so ba betwetwa adwuma mu Ediwei enam mra kwan so na hwe krata ye regulars that brother by kwan bo na asefem ni okan na say oh adwuma ye de mom no ase enne amamuo papa enko eno so ne dey me dwuma me ntiase eno so ne dey good governance and practice eno so ne dey enye se bi okan say omunam kwati kwan bi so omunam kwan emrabone so yamfa mra papa so yangi tumi abusua ansa na ye befa obi ewa adwuma mu no ewa aban mu no oje financial clearance ebi okwa for Ministry of Finance ebi ono ma board no aye so mo hwe se eyampa se enipa ye fei ye wo hu akande e betimi de atu omoka omo nsori prekope emfa nipa ade hye na kire se NPP for wo mani abrepa enya asem ketoa ene wode nsem ni tu dwa no be hwe comment section na say obi si na do danko akofo ado yi ni picture ni firi ho esan se wonda so nye president ebi ku wo ho ebi so di o madwene e ma e na bi nsem a woka na eno na Ghana fo bi ka ne se o man we mu no ho wasam ba ye beka wo aduane di obi ani na so asam no ba dia ye beka ye nyina nim so o man we mu di ade cheni anti asem foforo na nka ade ne kora ama honorable Ken Ofori Attah former finance minister ho asem e na ba beto dwe na bi si wono de asem a OSP e kan ono de de obetumi aka fa ho e no no so e de aba beto bedwam ani abonten so wa wo hyame wa wo tie mi nsem yo fa ne sen oje ne sen e ho behia so do adwenkyere ne be fa comment section ase e de ama me no abekire wa adwene ko sen nsem o say eyi a e ban ano ode no obi ani ne lemu na o man Ghana nso intimi fa ne ntuma pa emfemfra aha ye too much GHS so all the social media platforms e just so hima e na me ji egwa ani mudi nkomo ye be san so anyway share